hoxe imos aprender algo moi importante que debimos aprender antes porque é moi importante isto, é ser educado. Entón, como somos educados en galego? Cando pides algo, tes que pedilo por favor. Por favor. Not bad. Moi ben. E cando che traen algo, grazas ou moitas grazas. Okay. Moitas grazas. Podes dicir grazas, moitas grazas ou graciñas. Graciñas. Nunca che dixeron graciñas dende que estás en Galicia? I hear it sometimes. Sí. When I'm in the supermarket, they'll give me my bag and be like, graciñas. Graciñas. Pois é como unha forma máis cercana. Okay. It's cute. So I don't go to the president and I don't say graciñas. Podes, por poder podes, pero o que che responde a persoa que lle din grazas é de nada. De nada. Moi ben, pois xa aprendemos varios verbos e hoxe imos co verbo querer, want, e poder, can. Okay. Eu quero, ti queres, él, ela, vostede quere, nos queremos, vos quereres, eles, elas, vostedes queren. Moi ben, acordaste... Uh-oh. No, está tudo ben. Só che vou recordar unha lección moi difícil que tiveramos sobre vogais abertas e pechadas. Entón, aquí, se te fixas, hai un E aberto. Eu quero, ti queres, pero con nós e con vos é queremos. Okay, so nos queremos e vos quereres. Ben, vale. O verbo poder. E fíxate de open o é sempre igual, menos na primeira e segunda do plural. Eu podo, ti podes. Podes, a D. Podes. Espera, é como de article, de. Podes. De, do, da, di, du. Ok? Oh God. Ti podes. Ok. Él, ela, vostede, pode. Nos podemos. Podemos. Vos podemos. Vos poderes. Eles, elas, vostedes poden. Moi ben! Yay! Thank God that's over. Agora temos máis verbos, así, aleatorios, do galego. Falar, comer, beber, chegar, sair, entrar. How do you say to read in Galician? Ler. Pero ler con unha soa E. L-E-R. Ler. Fin. There. Okay. And how do you say to play? To play is a verb with así de significados. Pode ser xogar, pero tamén pode ser play de guitarra, que é tocar. True. Okay. Entón, é un verbo conflitivo. That's Ok. perfect. Aquí temos a uxía, o verbo want to eat. Okay, so Ushia quiere comer. Moi ben! Vale. Roy. ¿Recuerdas a Roy? Yes, I do, but can we change the Roy. names? Por favor, Roy. change the names. No, you have to learn Roy. Roy. I Roy. can't do it now. Roy. Pero mentres podes dicir Roy as veces que queiras. Roy can't Roy. work. Roy no pode trabalhar. Right. Non. Agora, como estás resfriada, sairache mellor. É resfriada, non é resfriada. Oh, great. So with an R. Así. Mellor que te recuperes. Resfriada. Moi ben, moi ben. E agora imos ver unhas preguntas. Entón, do you want to dance? ¿Quieres bailar? I feel like I should do a little dance now. Sí. Can you speak now? ¿Puedes falar agora? Yay! I'm so happy with myself. Questions in Galician language, the pronunciation is always... Listen to me, ok? A entoación das preguntas en galego sempre vai cara abaixo. Podes falar agora? Queres comer? Queres xogar?
Parece que estou rapeando, pero non, vale. The question is always here, but in the end, it's here. Oh, that's so interesting. No wonder why I don't understand anyone. They're asking me questions and I don't know what they're saying. É algo moi galego. Okay, so for example, this sentence, podes falar agora? Ben, antes de acabar esta lección, podemos practicar preguntándonos cousas e respondendo, así tamén Ok. escoitas a entoación. Queres sair a comer? Sí, quiero sair a comer. Ben, Podes cantar? sí, podo cantar perfectamente. Pois creo que moi ben esta lección. Ben, Aprendemos moitos verbos. yes, a lot of them. Vémonos no seguinte Digo Choguat. Un beixiño grande. Okay. Mwah. Chao! Ciao.